Asinibingelele babukeli namhlanje nahlelweni Young Climber. Namhlanje nahlelweni sihambile safuna lijaha. Lijaha lelaqala ibusiness lisesenyuvesi. Siyabona kulamalanga bantu bayangena emanyuvesi kuyavulwa kunjanjanyana kuyaphithitela. Kukhona emajaha lathi noma senyuvesi angayekeli kucabanga ngemaphupho, ucabanga ngemabhizinisi ukuthi ngabe angaqala kanjani. Kunelijaha lelafunza lapha eChristian University, lathi lisafunza labe licabanga emabhizinisi, laqala emabhizinisi namhlanje liphethe imisebenzi lemikhulu lisebenzisana nezinkampani letiningi eveni lijaha lelirana inkampani labathi Pixel Studios. Ukhona ke namhlanje data lijaha labalibita ngithi uNkosinathi wakaMasilela. Utaba sikhulumisa ukuthi business yakhe uqala kanjani, uyichuba kanjani, uyikhulisa kanjani, usitwa yini. Siyathemba ukuthi bantu labasha the more baqhubeka beva lokuthi bantu labasha bayasebenza bantu labasha bayawaqala amabhizinisi, bantu labasha bahluphekile ukuthi umnotho bangawuthuthukisa kanjani. Hleze the more uva nawe utawucabanga ukuthi nami akube khona lenkwendako, nami amane ngisukume angasalele emuva. Siyathemba ukuthi asakhulumisana nawe Nkosinathi labathi ngidata wakaMasilela, nawe khona lokutawuvela enhlitweni yakho kube khona lofuna ukuqamba ukuqale. Hlala kanye nathi ke mbukeli sisakhulumisana naye data wakaMasilela. WaMasilela mhlawumbe umuntu akabonga ukuthi ubeka yena sehlelweni umbukeli lomunye uyadibuta ukuthi WaMasilela lona lesesinayi namhlanje nehlelweni ungumuntu lo bunjwe yini, lo wakhiwe yini, lo business futhi empilweni. Ngiyabonga bohlatshwa kuba khona la hlelweni namuhla. It's a huge honor being on the show. Ngibone kakhulu munye nje wabangani bamukile waba i-guest lapha kuleli hlelo. So it's a huge honor. Ngiyabonga ukungi-invite. Mina nginkoSinathi Masilela. Ngingaqala ngekuthi ngibunjwe maphupho ami. Ngiyola ngibeke lapho khona namuhla. Le ngikhona khona namhla kusenzaweni lapho khona bengingacansi ngafika khona. Ngisahlala ekhaya kalonhlupheko ngifunzela uNgomane naboLisoti. Ngitithanzela boNgcombomshini nanamuhla solo ngiyathanzela boNgcombomshini. Sekuze kwangifikisa esigabeni lapho khona ngikhone ukuvula ibusiness le ihambelana nabo labo Ngcombomshini netimbo letinengi lebe ngitiphupha uthi linye lemalanga ngikhona kudenda nami. So impilo yami ingithathe yangibeka lapho ngisafunza ngifunzile ngafunzela bona labo Ngcombomshini. Okay. Kwahamba kwaba sibusiso lesikhulu ukuthi nale ngikhona ukwenda nyalo empilweni yami lokungifakela imali ekhaya kube ngikona lokuhambelana nabo Ngcombomshini lengibathandzako. Lomnye mhlambe Masilela ubane ukuthi kunabantu labasha kakhulu abaningi labangaka bafundzile nalabo Ngcombomshini. Alefa ngazi ukuthi nje hayi mina ngiyenda ezeve ngathi kumbe sanga yekela konke aqala ibusiness lakhe ngoba uthanze ama computer kumbe waqala wena usikhanze sikuphi lesidingo sekuyo uze uye classini uyofunzela boNgcombomshini akani kumbe lathi trading siyadibana nalabanye loba khanza nje senabo sebayenda yena. Ngiyacabanga lokwangikhuthaza ukuthi ngifunzele kakhudlwana ngabo labo Ngcombomshini kwaba kufisa kwati konke lokukhona ngakho. Into khona lokuthi ngifike esigabeni lapho khona ngingabe sengiyakhetha ukuthi yini kahle ehlele ngifise kuyenda ngalabo Ngcombomshini. Kona bengingakufunza njengalabanye njengoba usho labanye bakufunza estradini, but kimi kwaba ukuthi ngibusisekile ngawo lamaphuba ukuthi ngikhone lokufunzela, ngikhone nekuthi ngiphele ngedalwati lami nasekhaya ngabosiseka ngithi
bekhona le computer lengingapracticela kiyo konke lokho lebengifise kwenda so kwaba ngile sort of direction lengayifuna that's why ngase ngipursue lokuyifundzela mhlambe ke babe Masilela bathi ngidata ukhuluma ukuthi ukukhuleleka lonhlupheko so uphinze ukukhuluma ukuthi waba khona ngcondo mshini lo practice ngayo dawus lo mnyo cha ijaha lokhule khale kahle belidla bo bacon and egg vele kufanele libe la khona namhlanje na ungathini kulo ngingasho ukuthi akusilo liqiniso lokho ngoba akubanga okay lamaphuba wona angisida but kwaba kufuna nekukulangatelela kwami lokwangiphusha kwangibeka lapho sengikhona khona namhla nanyalo namuhla kakhulu kade imvole ngihlale ngisho nje ukuthi isitoko lenginaso kule business yami ingcomvo yami so it's not backing from anyone else it's just always been emaphupho ami nekuthi yini lebengifise kuyiachieve through kukwenda konke lebengifise kukwenda so in to answer your question background yami I see your le block le ngibanga ukuthi ngimele ngimekhona it's my passions lang pushile lang beke lapha akusiyo I support lengibongako lengithola kubonke basekhaya lengifunze nabo nalengisebenta nabo endleleni but kube ngikuthi mine ngidikhuthata kanganani ngidiphusha kanganani yini lengifuna kuyishintsha lengikwende itolo yini lengifuna kuyingeda kulele ngikwadiko yini inyalo leseyishintshile kulebe ngikucabanga ukuthi ngiyakufuna so ngileti imvo leto leti ngiphusha kona namuhla kuyohlala leti ngiphusha kuyohlala ukuthi mine ngifise kufika kuphi bukele sifuna lokuthi mhlambe kayangiklamba sicacise yangiklamba ayithi mawube nemathuba awudzingwe nakuphumelela yangiklamba ayisho ukuthi kuphumelela labakhulele emakhaya kuphela kuphumelela laba bebede ama computer kuphumelela laba wonke umuntu unenzaba yakhe but noma ngabe yakho inzaba ithi uqalephi akukuvimbi ekutheni bese uyaphumelela futhi ungathi mawungaphumeleli uthi ngilokuthi mina sizathu sami nasi mhlambe data sengakangeni nje mhlambe singaka ecafe ufunzile wayenyuvesi bantu abaningi baye bakhuluma ukuthi ndawo 75 years bese ngiqala business nabo nasikuva ukukhuluma ukuthi uqala business ngabe uyiqale emva kwesikhathi lesingakanani uqedile esikolweni nekuthi ke kube inkinga dini usisi nje hlaba hlose singakangena ecafe okay ibusiness yami ngayicala ngisafunza kanti eminyakeni wami wes3 wesithathu kwase kuba imvo lengasasiyo samdladlwana cause ngaqala bengakhatkipa ngidesignela lama faculty lesinawo esikolweni ngazama ukuthengisa babambadlana labathengithengako but akubanga imvo lengivimbelako ukuthi ngiphuphe kakhulu kunaloko ngaphupha ukuthi khanza sengidesigner timvo letinye namhlanje sengidesigner lebengingacabanga ukuthi ngidawufika kiso leso sigaba mase kufika isikhathi sekuthi salesicetha sigraduate siphume esikolweni le business kwaba ngiyona imvo yekucala lengayicabanga ukuthi kumele ngizubele kiyo lokungiphuma necertificate sami kulocabanga lokho uNkulunkulu amuhle kwaba nalokunye lokuvelako kepha kwaba nguyona lo msebenzi kwathi makufika lelo phuba lelo ngabuka ngabala ngabeka ngathi kulokufuna le business yami nanangomsebenzi lesengiwupholile enyalo etimveni letingangibeka embili ikule kumele ngikukhethe lokutangibeka embili
kungaba ngilomsebenzi ngoba umsebenzi utangifundzisa tinkulumo letiningi lengeke ngitifundzela ebhizinisini ngeva ngidawukhona kwekuthi ngiyosebentela ilenye inkampani ngibone ukuthi inkampani i-operator kanjani kuloko understand ukuthi inkampani operator kanjani ngase ngiyakhona ukuthatha loyo mcondvo ngiyofaka kule yami inkampani ngithi nami sengicasha ngicashise kwemumvu lokucasha kule nkampani lengisebente kiyo ngasebenza ke kiyo inkampani esikhashana timbiko tami tasetilwa nami tatsale ngiphuma ngase ngiyaphuma khona nga focusa full time kule business lapho sengikhona khona nyalo awubukele masibe ekhefeni utasichasisela data ukuthi njengaloko athi waba nebusiness asesikolweni wakubamba kanjani lokho ama clients bekawabamba kanjani beka banokha kanjani mabeka banokha bamthembe ukuthi wena mfana kumbe futhi usengaka register neregister kumbe bamthemba ngani ukuthi angadeliver konke lokho utasichasisela masibuya khona ekhefini kwanyalo hlala nasimbukeli sathi shelele ekhefini. Asibenze singomukele mbukeli ehlelweni ihlelo yaNclimber sihleli namhlanje nalana na data nkosinathi wakamasilela njalo lelithi laqala ibusiness lisesenyuvesi lendayenda laqhubeka lathi maliqedza enyuvesi lathi khanza lingalikhethe ukuthi liqala emsebenzini kaMlungu noma mhlambe liqhubeka nebusiness lethi laqhubeka ke lathi hayi asengeke kaMlungu ngiyawukopa ukuthi bona bentanjani ngawadi nami ukuthi emsebenzini ngikatheni mase bakhona abantu laba ngisebenzela nami uyitekile ke inzaba yakhe ukuthi waqala a designer tikipa temafakhathi kanjalo waqhubeka lokhu namhlanje nasekalijahile litimele lelibukena lokuthi emandla alo ngiwo la tawulondla mali ngamarket linga advertise lingendi njanja lingarani business kude kudla lokudako ngeke khona kuya nje kaMlungu liyolala linathe amatiya lifunze amaphepha likaze kusikudala ungena imali ngabe mhlambe masilela abantu labashala abaningi bafika emisebenzini bafunze ama habits lamabi afunze aliphepha afunze kunathe amatiya afunze kubona abantu la ngaphandle wena how did you guard against lokuthi uthi khanze nawe soba soaked in the system so khanze nawe nje songena nawe songulenye employee leliphupho lakho selikushiyile songena etikwenetini nawe by the time uqabanga lokuqala wakho so khanza so esaba wendangani wena lokuthi le system ingakuchoki ikusakhe in mina indlela yami ukuthi ngihlale kiyo le path lebengifuna kuba kiyo kwaba ukuthi le goal kwahlala le goal lebenginayo ngisaqala kwaba ngile mission lengichubeka kiyo doti so endleleni yami ngizama by all means ukuthi kube netimvo letingashinji lekufana nekukhuluma liqiniso lengakhona ikwenda nyalo ngi honest ngakho lengikhona kwenda nyalo lengakhona kwenda masinyane nabo honest ngiqale ngibe honest kimi before ngibe honest kulama clients okay so that honesty mixed with lama dreams nalama passions lenginawo ngiwona le formula lengiyisebenzise kuko konke nale bengisebenzisana nabo emsebenzini njengoba ngisho ngiqale ngibe honest to myself ngiphindze ngibe honest kibo okay so that honesty and being true to the mission lebengiyo from the beginning is what is required to achieve almost anything circumstances gonna akafani kutawuba khona
tindzaba lengeke mina ngihlangane nato lomunye langahlangana nato but makuvele lithuba noma ngalincane kwami lithathe with both your hands make sure that you don't let that opportunity slip. Manje Data ngifuna mhlambe kuvala ngesikhathi uleka mhlambe uqala ka 30 years but naku uthi ibhizinisi iyakhula whilst usesikolweni utati buta lomunye lama customer bekakhanzapi bendibana phi nalama customer uwa convince njani kuyiwapi kuyiwa ku marketing manager kuyiwa ku HR kuyiwa ku CEO uyakubani ngalesikhathi ufuna le deal? Le ndlela ibusiness yami lekhule ngayo futhi le ndlela lechubeka ikhule ngayo namuhla Sibusiso sekuthinza bamvu ngendlela thide mangisebenzisane nabo noma bangibonile ngisebenza ngoba mangikhumbula kushayelwa inkampani ingitshele ukuthi ifise ukuthi ngakhe iwebsite noma ngibadesignele lufo kwaba ngikuthi babutela omunye ukuthi ngibani ongasendela lokho kwaba munye lo wathi hayi mina ngathi lo munye umfana bathi ngidata lona wasendela lona longumphathi lona wasendela lo ya kwagcina sekwakhekele network yebamvu labadiko ukuthi kunemfana wase Swaziland Christian University labathi ngidata lokwadiko kuyenda lemvole. Okay. Now so yangena ke Data lana so uyayicala ibusiness yakho usuka enyuvesi umncane noma mhlambe singakafiki lapho kukhona inokwadi khanza khona uncindiselana nebantu kuneti inkampani letinabo warawara kumbe labathi banabo master bona kunabo bani wadi khanza wena kunguwe nje nenkampani yana yakho but kwathiwa nali lithambo maja asibone ukuthi ngibani lo litholako wadi khanza kuthi usemncintiswaneni uwina njani umncintiswane whereby everybody is racing for the same thing. How do you then come out a winner? First and foremost dibusiso letqhamuka kumdali letehlela kimi bese kubhicana nalendlela lengoperate ngayo. Gona the end goal is ukuthi iproduct yakheke kube nekubhadalwana ekhathi but kakhulu kati lokungiphusha kakhulu ngolokuthi lemvo lengiyendela bamvu iyende impilo yabo ibe ngconywana kunakuqala mangichubeka naloyo mcomvo loyo nabo babese bayeva le energy lengifika nayo kulomsebenzi wami babese bayafuna ukuthi ngiphinze ngifake leyo energy kulomunye umsebenzi so kuba ngiloko kubonakala nakulomsebenzi lengwendako ukuthi lo muntu lona uzama uthatha le message lesimnike yona uyiconverta emveni lethandzekako le understandable le relatable. So that's always been the mission to create my relationships rather than do work. For me my relationships ngona mcoka kakhulu kunalomsebenzi. Nawo ke so umphathi wenkampani wadingani ukuthi sekufana ngiqashe lo munye umuntu mase kufanele umqashe futhi wadingani ukuthi nangeke kufake imqashe. As kuhamba isikhathi labamvu le network iyakhula ngoba nami letimvo lesengitenda nato setiyakhula lebengikwenda 2 years back akusafana lengikwenda nyalo so se le sort of le demand for lo msebenzi lengiukhicitako ibese iyakhula ibese iyangekhama sekubita ukuthi sale kubana labanye labangilelelela labangisitako kulabo ke labangilekelelako angivami kumane nje ngikhethe noma ngangibani and futhi lokho akusho ukuthi ngiyabavalela labanye ngaphandle kuba bamvu nami lengihlangene nabo la ndleleni lengibabonile ukuthi banalendlala lephethe mine yekuthi bafuna
kuba as honest as possible with their dreams and how they articulate those dreams to the world. So mangihlangene nabamvu labanaleyo passion lelingane nale yami banale skill lenginaso noma lento esona kakhulu kade ngithanza kusebenza nebamvu labenta lengakhona ikwenza because angeke ngikwadi konke so kuloko njengoba ngishido lebusiso nato titane kwekuthi akwendeki ngihlangane nemumvu lokungakameli ngihlangane naye ngivame ukuhlangana nemumvu one lotawenda le ngufisile ukuthola kuye noma kube sifumvo sekuthi yini lekungakameli ngangiyayifuna ebamvini thide. So every time udibana nemuntu wena uyafunza ukuthi umuntu lo nje singamdzinga noma naba ke labantu esingabadzingi lekithi mhlambe sesi kumbe sotosho nje magama akhe kugcina baningi bani labasha labafundza emanyuvesi labanye baqala emisebenzini batawuhlala baqala kusasa noma kusasa sekafika kusasa noma kusasa abukwendeki baqala bafuna ukuqala inkampani bafuna ukuqala inibona batawunjinga kepha na hayi namhla onke malanga batawunjinga kusasa batawuqala ibhizinisi kusasa ungathini kubantu labasolo bafuqa inkangala ngeke kokuside lokufunako ukufuna namuhla so kumele ukuhambele namuhla umhlaba kude latakugoqela kona as a gift afika lethe lathi nakwakho kumele ukulandze wena lokubhlungu ngetimvo lotifunaka utifuna weva sibaningi kakhulu emhlabeni ukuthi umuntu bangafuna imvo yakhe yeva kona lama dreams lama exact characteristics awo angeke afane but kukhona na end goal na soul lokuvale ngakhathi ukuthi sengijabulile lokho ke kusane kwenteka aligna nekwalomunye so if you are not chasing it someone else is and if you're not chasing it today someone's chasing it today so tomorrow you won't find it and you'll keep pushing it from behind kanti kube ukulanza usakufuna nyalo kusane kwenteka kona kutawuta kuwe the more uyakiko the more kutakuwe akufani nabo magnets sengikhohliwe ukuthi ma like poles noma ma like poles repel unlike attract. Yeah. Exactly kumele ube your dreams yes it's a perfect example your dreams are unlike your current situation so if you chase them they will attract themselves to you. Ay mbukeli uyibeka kamnanzi uthi ema dreams akho they are unlike your current situation. So if wena wafuna they will attract themselves to you. Siyathemba mbukeli ukuthi ujabulile sehleli naye lana data umyena abuke Pixel Studios. Siyathemba ukuthi kudaba kuhle kubukela indlela ezilandzelako. Ingosi ikubusise. Bye bye. Ma foto nanga la choftela ko bogogo bayawathanza angadi inzabe emaswiti ithiwa nyona shukela akazi help umphilo.